ten tikrai buvo. Čia Stadnik. Jam reikia, kad atsižymėti protokolę taškais. Dmitro Stadnik. Čia pat atsako ir paskubėjo Vilniečiai. Stadnik iš toli. 3 taškai. Aquesta finalíssima d'aquest torneig internacional, cadet d'Esplugues. Busca ara la penetració Stadnik. La mossega. L'obrirà per Stadnik. Stadnik davant seu. Llimona, Stadnik busca l'entrada. Tirs lliures que està superant amb el bot i la penetració. El físic, el xoc de l'1 contra 1 de moment. Primer tir lliure Stadnik que ha anat dintre, el segon que... Savo komandos Alfa ir Omega yra Kerys. Martí Gil Llimona, defensat molt bé ara per la defensa ucraïnesa, molt ben defensat, però tot així treu el tir. El Blava ja s'havia escapat, la deixa per Gil Llimona, ha de tirar, quina defensa. 15 pel 13 i el número 4, és a dir, Ivanov. Šio metimo autorius ir vėl atstumas kovinis. 66. Niekas šiose rungtynėse dar nėra baigta. Čia kaip, aplaidžiai, Motiejus Daunys. To plano pavadinimas Dominikas Agaja. O, kaip dabar kamuolį praranda klaipėdiečiai ir taškus.